me khoya nun apa simna nun apa koy win fog me simna nun apa khoya nun no podcast na imbia sur la migration sûre et informée. In koy def na en collaboration avec la DDM, délégation diocésaine des migrations au Sénégal, fo état social. In def na koy njalla koy fo anona den ne secrétariat des missions jésuites espagnoles. Me khoya nun no podcast na koy nungar. Merci. Commencé ne Abdou afia kit harbay fra kit beta dakacin Abdou jang on décision nga jang suk pour arrêt bitim rew jamono kaga Abdou an e jafe kende inate na hay tenam tawhid basi fogum Sénégal ande tali ana in kete jang naten pour expérience kete jeg naten de la aya ga question kete jeg inaten wala rechu kete jeg inaten yam pakare angane hay fike gire garu xay pour fi fanun jotay par rapport fu immigration clandestin donc bugdu xajir fanun rek partager fanun ke anone njotano antenne parce que anday wena mbuguna maya wena mbajanu na maya we gif dina def na maya lol refé koy pour layo lengé baret wala layo lengé deti quoi c'est juste rek pour bu andone kam bu ngonde fa data lay ndef te dafa data lay andone te dafa ke lay data lang te def sukke wala ret bu Maroc wala bu Mauritanie fop rek suko def parce que suk na jotin kan bo fad e mbu do lay win rek funa mbu di rek xu andone yi fa refaten pour ret o det o mo na préparer pas mo jo éviter ku na taxa danger def ten yi kan dal tax li lay di ci ngi ngaro mbogin fa non bien vrai que inde fa Espagne imiñama njegama 12 ans roga tax itam indet nga ka def nama and ka def nama mbasi ma nomtit Sénégal pour njalit men ide bien vrai que lambrata information ke nop jegdi ma den parce que jegdi mo xa lay taxamaten nek expliquer taxamaten nek peut être kon yakan ko gera matet mais peut être ne préparer kan xana goutatir fana préparer anuma kanga som taxo ilay ci ngi ingarid wa pour informer anone mbugandet te an ke refna ma fanite mbarna mbajit biti mbarna ret fukete an tax itam ke sop ka ma to kanone refe kana leel parce que kam foge xobu warnet no sate aje l'essentiel kanoten ado ten refu fexey nan fa layana fexey an ne wa nga ñewta o jemo anene ñaaj nit ka fa den fexey jemo comprendre aussi culture de nama saxtu am ka nga xana tax ate fa dina mo joyo ide to kam foge ndik we mbarna bago net kena fo mbarna bago an balati neta parce que nga xana tax roga fi angati net bomba ditam xana yobna na dina tefala fu ino maga xana yobna den kenal intégration kanane da fay ñoxro la ne la fi la xamayo ide ka nga dal ile de ci ngi carte partager no in ko inorame ke 2000 yara inde par à l'époque net bo gëna Canaria en tay di mbi am 36 jours comme 36 jours nene donc fop ke kam 36 jours nene jegate révision kanone révision médicale refa jegate identification pour antécédent fulakas kagait imbasini yef ça veut dire ko adode bugaret o fexey tamit bo kanga fop fa ñorf nawo kanga nanga yobna to kale manga ide ilay do ko ci ngar njota den fa non sukke itam refene te laytan fu fa kalange sukne no nyanka suk mbaxare fa sukna no ne a confortable a jega fop to réellement ne te laytan souvent fa ne te saxta na ngi defaling parce que lay ni takay lay dina def suk ma ka def kana no ne o sutonga suk ndeba jankang na jangit kang tok lang bisong bokam o jangat lakas na nga jotna to nga codong bisong no namu na magid nanga so ko fadnu na andone c'est presque abato def ka ajega fop to rogit anday saxte nanga c'est pas vrai ref waxane la ngoti nem kete buga de ko defu convaincre pour wago rafit xalsof nu mo nañu fit nda waxe bugna mom ku lay non ta refé reti mom wagi rango nan
yanda position nanga itam a paax lama lay tolo xate nanga yang xalatun to jege wano itam o leng we yakante mbugo net o leng we yakante net tamit mais au moins te ande in way nu koñ ke pour coda den conseil ka andona ye i mbano mbago codit pour a mbarange nax yanna dene no kanuna xel a yoɓ nena ngeten bite xupide yanna den refe tige yoɓte nenu laytan nena a fi'anga psychologiquement côté fu refna te mbaag ta préparer a paax ka nga xana tax itam peut-être a tita nanga jeg ka itam xana yoɓ a tita nanga jeg ka xana yoɓ lam information ƴufanga xana tax wena ndeta a tranquille xana tax weta mbaas ka a ciiñ aussi itam a tranquille quoi a ndef na jam jegiro xaalis jegiro xam-xamum kangam jege ten wax dëgg yàlla fu ku andna ref itam xana jeg ka jegoona ten a refange comme ne itam a refange comme ne sax a ref xam-xam na i kon it i lay ke lenge baret mais daal i mbexi ndet ne i ndeta daal mbaño na xel surtout goor ma koy na den ndef no pin ke a ndaf dana ngoor ke mbaña do o kiina gar rek a leya nuun ne kam ɓisa nu andiran xane nu andiran o feet nu andine te ɓisit ka o ɓiy nuun nu ndafid to nu nga'iran nu ndafid to nu andiran nu ndafid to nu nga'e no condition ke warna retit kene tam i mbarano mbago éviter lam xana tax i naxkant no xaalis fane mais am tax xana tax condition ke wena ndet ka ndetit ka itam a def condition ko kane den xana moƴo leer quoi xana moƴo ngool xana jeg moins de risque kanga da re'u yene in lay coy i ngar partager in fa nuun refe koy in ngup men xam-xam wala in moƴu mbaago fa lay xa'a roga taxa sax i mbaage fa lay ka i forcer a nek rek mais refe ka andoona ye tigina ref o kiin mo saɗange lay kam wiin saɗiro feeñ kam wiin ga layele gari lay fu fop anum kay ndam rek obligation ref xam-xam ndu luñ i njegna ten rek i mbarno mbaago ngajir fa nuun kanga tax i ngar accepter jotaay ne fa nuun mais refe ka i mbaagit na fa lay mo i mbaag ten wax dëgg yàlla mais koy mbugo fopa xen rek xuna reta o andu kene o reta retna bo fad itam roga dimle ong wande alano reta doole waɗik ɗo doole fa nanga jega itam i mbexey in fop nom tidit nam kam foge a waga tax itam parce que xuna reta calelo ñaap ka in wene i mbag ndetna bo ngar ke i mbago mbi me kat xana tax wiin we mbago njalit kam foge kanga i mbareno mbeca a fi'angan peut-être xane sax bo a tetalem na jega it mayit kate nanga wala i nanga ndet ka no condition ka moƴna ke i ndetit na neke ten i ndetit ka to nanga waru saxit tamit we njokano la njal a paax ku farit na fa leyne koy nu ande namiyo mais yene leyit na moƴna mos ten ref men i njega yene leyit na moƴna mos neke na moƴna xolit neke mais koy roog taxu i mbaag te fa ley i mbore ten lool ka i njema rek joka njal